Trideset kolo donijelo je najveći hrvatski derbi u Maksimiru između Dinama i Hajduka. Unatoč bojkotu Bellevue Boysa i Torcide na tribinama je bilo više od 14.000 gledatelja koji su došli pogledati dvoboj prve i treće momčadi prvenstva. Protekla dva derbija u Maksimiru obilježili su navijači. U svibnju prošle godine zbog skandiranja Torcide utakmica je prekinuta pri rezultatu 1:0 za Modre, a u studenom derbi nije odigran. Igrači Hajduka odbili su izaći na teren jer je nekim pripadnicima Torcide zabranjen ulazak na stadion. Utakmica je registrirana 3:0 za Dinamo. Trener Mamić u nastavak impresivne emisije bez poraza krenuo je u formaciji 4-2-3-1, na klupi je ostao Fernandes, u prvih 11 krenuo Sudani. Trener Vukas izjavio uoči utakmice da bi sve osim poraza za njegov momčad bio plus, a puno se očekivalo od vezne linije Caktaš, Mezga, Sušić i Balić. Formacija je bila 4-4-2. Od prve minute gledali smo otvoreni napadački nogomet s jedne i druge strane i već u 8. minuti Sudani odlično primjećuju utrčavanje Ćorića koji se našao u situaciji 1-1 s Kalinićem i pogodio za vodstvo Dinama u ranoj fazi utakmice. Samo minutu kasnije Hajduk umalo dolazi do iznenađenja, s ruba kaznenog prostora puca Vlašić, odlazi to tik uz vratnicu. Gledali smo odličan nogomet u tim uvodnim minutama. Ovo je nova prilika za Dinamo i Ćorića, ali Kalinić i Milović zajedničkim snagama rješavaju ovu situaciju. U 13. minuti Spličani ponovno prijete iz daljine, probao je Sušić, ali odlazi to iznad gola. U 22. minuti nakon udarca iz kuta Mašada, Pjaca prebacuje glavom na drugu vratnicu, ali previsoko je to bilo za Enriqueza. Hajduk je priliku imao u 36. minuti, centaršut Vršajevića. Lopta dolazi do Mezge koji povratom loptu pokušava Sušića, ali nije bilo preciznosti i snage u tom udarcu. 3 minute nakon toga u odličnoj situaciji Sudani sve je lijepo pripremio Pjaca, a udarac Alžirca od bloka zaustavlja vratnica. Do kraja prvog dijela još jedna prilika za Modre nakon gužve u petercu, pucao je Sigali, ali spašava Hajduk Kalinić. Na odmor se tako otišlo sa 1:0 za Dinamo. I odmah početkom nastavka poigravanja Caktaša i neodlučnost malo će koristi Ćorić koji nesebično asistira Enriquezu, a Čilenac nije imao težak posao za 2:0 vodstvo Dinama i svoj prvi pogodak na utakmici. Furiozan start Modrih u drugom dijelu nastavlja Ademi, ali spreman je na to Kalinić. Međutim, u 58. minuti novi pogodak u mreži gostiju. Sudanijev ubačaj, sudar Kalinića i Jozinovića, a sve to je iskoristio Enriquez koji posprema za 3:0. 19. pogodak Čilanca u prvenstvu ove sezone. U 62. minuti vidjeli smo najbolju priliku za Hajduk. Vlašić lijepo proigrava Frana Tudora koji je ušao u nastavku. Prvi udarac blokirao je Ademi, a drugi sa gol linije čisti Pinto. U 73. minuti dominacija Dinama se nastavlja. Kombinacija Ćorić, Pivarić i Enriquez za novi pogodak u mreži Hajduka. Hat-trick Čilanca koji je tako ušao u ugledno društvo u kojem su Velfl, Zambata, Benko i Eduardo da Silva. Svi oni zabili su 3 pogotka u jednoj utakmici protiv Hajduka. Do kraja utakmice mogao je Dinamo još i povećati svoje vodstvo. Prvo je pucao Pjaca u 79. minuti, ali brani to Kalinić. U 81. minuti kombinacija Enriquez Pjaca. Ponovno je dobro postavljen Kalinić. Posljednju šansu imao je Angelo Enriquez u sudačkoj nadoknadi, ali njegov udarac odlazi pored vrata. Na kraju zaslužena i uvjerljiva pobjeda Dinama 4:0 koji je tako nastavio svoj niz neporaženosti ove sezone u prvenstvu. Hajduk pak u Maksimiru ne zna za slavlje od rujna 2008. godine. Pa odlična jako utakmica i sretan sam jer došla je i publika i ovo je stvarno najsretniji dan možda. Prije svega pohvalio ovu predivnu atmosferu i svaka čast onim ljudima što je došao u velikom broju. Mi da smo pokazali da zašto igramo u Dinamu i zašto smo prvaci. Ovo nam je putokaz da ovako nastavimo i da osvojimo kup ako Bog da. Čestitam Dinamo na pobjedi, na zasluženoj pobjedi danas. Mi smo pružili neki otpor prvo poluvrijeme gdje smo i stvorili te neke šanse. Mislim, Dinamo imao šanse neke, ali dobro smo se držali, mislim, prvo poluvrijeme samo, ali
drugo polovrijeme nas je ravno iznenadio taj gol što smo primili odmah za 2:0. I ne znam, u nastavku nismo bili pravi, nismo dali sve od sebe. Teško je izgubiti 4:0, to je, mislim, za mene jako sam tužan kao i svi su igrači, ali moram napomenuti da prvo polovrijeme su primili gol, ali imali smo mi svoje šanse, imali su i oni, možda smo mi mogli bolje reagirati, zabiti 1-2 gola, možda bi utakmica bila potpuno drugačija, ali drugo polovrijeme su primili gol u 7. minuti i psihički pali i samo smo nismo bili mirni, nismo složili 2 pasa, samo smo nabijali i oni su to iskoristili i zabili ostale golove.